Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ke Meghalaya Filmmakers Association kala pentim bahkan sarake ke snidap snem ke bakhatlai ni ke Foundation Day kaban long ke shitrik unaitung arajar arpulai Mission Compound Community Hall kaban sedang nado ke por khatway beji menstep hagapor khatway beji menstep kan don gijing shat jingrwai ke bagi samla don sap kin ai kerteng kan bahagapor sabuji janmit pan kan don ke program hagaban ai jingkeren de ki kongsan ubah hilarious karbi keo bat ubah lansius emle ki bade kiting shop film khasi kila kerpa di kiting shop bat ki puran ki noshna film ki ba ak film makin wan ye simbenta bat pensingan hagane kasngi kuliah di bawah di kalian juga di member dan program film iwan tetap jadi di bawah di baju dia mentai di film khasi bangi pa tetap jadi bahkan don ke jirake ke foundation dia ke historic penai Julai kaban long apa Mission Compound Community Hall bahkan sedang ada ke kami beje menstep dia nak kalian jungi di pentip sepi ba ino kiba sultanan masih benta hak tegasni kiba jumlian banwai basyat ini kino kibenta di kila banai keteng haswa ka absau trek mentau penai di kino kiba sultanan ya la di pi ba pinwan masih benta hak tegasni ha kijirwan dan kijingshat bat pilar banai keteng lengba kinamba bagi saai happy but subha ba pide ban ai shwa ka absau trek di kalong ke kabu nam ta chupi ki bukwa pa shibenta bani dan betalang bangi ki no staff film apo kari kasih pro hoy tinga kwa de pi pasai sien da pidan kano no ka ba kwa bani dan betalang bangi pilap nai teng da ka ba pin whatsapp dan phone ha ki namba bangi sai kita kini beshuwa de pi boro ni nabiyan ka kinokit kam jaka Meghalaya Filmmakers Association ban rap iga jikan jing balan ala sus lomba ngishim ya kani kalat ba kani ka foundation di kamde tang namta jungi kinokit kam jaka association hindai ka de namta paro jupi kinok sna film ha jala bro kowe untuk kasi jentia na boy paro hat de kerpat ya paro ki no demi film ting shop ki puran namta ki technician paro khan ba pinsum ha ban wan ti ha kani kasing ka shitarik banyak khila ki malang ka barong sipan ta bangina control shishu ki council of film ha jala sa season ki jigerpat ba kino ba ko pan shimta sa baban tip sini aga hakinam ba bangin sa IP ni na kalian ki nakit kam jengkari ba test ba del ki baju pemi film kasih dan ki youtuber ki norway ki nongshat badan hakadong kathan jengka riwai ba koi iwan shafi ba tip ba ba kandon ke jing lakai football friendly match hapadeng jungi ki artist lagi dalam ki aktor ki norway dan ki nongshat kido badan ba shong masa katong kathan riwai ba koi ba kandon ke jing lakai football friendly match hapadeng jungi ki artist ba ki police officer jokari boy bakum jo na kalian ki napo ki patrai hapo ka DC te na kalian jungi ni kerpas ki pai ba tin yawan lang ha kate ka si ka bangi labo kan long hamtang si thodieng ta teo kata kan long ha ka retreng ha por arbaje hapo madan pham si but ke jitu jungi ban long ka te program ka dei na ka banta kan long si banta kum ka awareness program ha ba dei but drugs anta habdero kani aba poksoang kisiyo kijing patai kijing hikai naki bor bahalol bade kibire jokan jingi kapat ipi pai ba bakin suha bade wanlan syakatik program jungi banlong hapo phamsiem hapo albaji khalu trek manta banai but ki hate gasni kanlong kum shipanta na kalian jungi batan clear riga jingdap foundation day jo kami firma de na kalian kino kitkam bat ki member jo kami firma kisawan lang hati kasi ban kalian ki upload address support shulong but nabalo kodong kathan hi kasi poilang te pai ba ki bakwa baniwan lam subha bani sang lami ki hati kasi daga bat kiniwan hangte ko phamsien nakini pe ki jilakai ki jingsha jiwai bat kumju ki small ki jing patai habade ka awareness program jong tolak bat chipang pokso kita kidik tiet bishwan